Asibingelele lapha emakhaya kumaskandi podcast show nibingelela ububo kwamanyathi la uphuma dabu le kwelasenquthu lapho uma khona endaweni yakwavula amehlo kodwa ke bafethu namhlanje ngihambe ngagudla ngithe ngagudla wena uthukela ngashona phansi liphomoroyi ngaze ngawushona emsinga kodwa asengigubhuka ngale Newcastle mfowethu uyaphila ngiyaphila ndaba ezithi ngiyabonga mfowethu awutshela abantu ukuthi ubani lo esinayi la abangamazi hayibo ubani manje osebenza mhlawumbe ngomasikhathi talk show angithathele ithuba nje mfowethu ngibonga kakhulu ithuba engipha lona umletho lo ngamajoli isibongo ngidabuke emsenga emachune nothuli lwezulu esigode ngokwandisa umuzi phela uma umfana ekhawula uyafuneka ukuthi xaxa ngase ngidlula ngase Newcastle ngase Newcastle uthi ekhaya elikhulu lisekho emsenga yebo sithi ximba lapha angilapha kosithi ade bala naye lokunye wakusishaya kakhulu ezazi efe imoto mayibuyela eGoli mayekuyadlula eNewcastle wawuthi manje thothi senilale emotweni ngathi akafoti awuthi ngiphumule khona la no hayi mfowethu siyabonga mlethwa ukufika mfowethu emculweni ngoba ngiyakithi ngeke ngithi umletho ukhule kanjani sibadala ekhuleni manje sesifunda umculo ukufika emculweni umletho ufika nini ufika kanjani Bhuti umlando wami ona ujulile ungashonela asubeka abantu bawubona asuthi nje nqapho ngiqale ngenza into ezingamajola mina ungena kwakho ungena wami nje emculweni abantu abaningi ke abazi ukuthi yimi umnikazi wento wajola bazi ukuthi umkhwekazi lo ukuhlebe intombi cha into ngamajola ezami ukungena wami emculweni mfowethu ngangijwayele ukuthi ngihlala eBoys njengoba noma ngisahlala khona yes ngoba ngeke ngadlala nebhola ngabuya ngo92 eThekwini ngene injali lapha ngangikuMazulu ngihamba ngotrial kuMazulu ngo91 wathi mayophela u91 uqala u92 ngathathwa ngantshontshwa abomthatha Bucks amathima amadala ka ngenhloso ukuthi ngiyakumthatha ngangihlala isikisike eRoyal Hotel nobo Neva Mkhonza yonke Ace Rikiphuka lo wakaba nenkinga neKaizer Chiefs so ngahlala lapho so ngiyacabanga mfowethu ukuthi ibhola bengilazi ngokwethalente kodwa kwakungesona isiphiwo ukuthi singangithatha singibeke la okufanele labakhona namanje kuba namanje nginembuza abantu babuza waliyekelana ibhola linemali sikwazi ibhola endini ngangeke ngiliyeke ibhola kube ngangazi ukuthi kuhamba kube nje futhi nami ngangixaka kuyisini ngalimala mfowethu ejimini sisejimini sengikubuyele kuMazulu ngakhuphuka kwa92 ngabuya ngeza la eGoli umfowethu wangithatha umfowethu omdala wangisa kuSwallows esajimele eDobson Village icoach waStel Khuma ngoba bapha ngaya khona amsho ngajima 2 weeks kwasuka udlameke ekhaya yalwazi udlameke lolo liqala liphele ngacasha ngacasha mfowethu kanti uNkulunkulu nje ukuthi ngiholela kulento ngoba mangakhuluma iqiniso bhuti mina ngiyena lo mculi othi ngangibona omunye ngacula nami ngase ngiyacula mina bengawudlali maskandi sidalo bengishiso brothers ngasithatha kwakudumo so brothers obani bengawudlali mina bengidlala iCountry music Jimmy Reeves Don Williams suka lemsinga ungani phela ibhola phela bengistudent ngidlale kakhulu ibhola ngaphela nawo amaZulu angithatha la eGoli vele ngimncane kusho ngeza nje mina isikole kahle ngaya ngenqama ngaphambi kwabafowethu angisazi angisiphiwanga impela ngizange ngibe umhle esikoleni ngisheshe nje ngeze eGoli yabona lokhu baba mayesathi ungiphathela umfana wami ko baba beemoto yaphathela ingane ukuphathela ingane yami evakashini washo ukuthi manje ngifika la ubaba watshela abanye obhuti ababene club yebhola khona lapho ukuthi umfana wami uzokuthi udlala ibhola washacima ke nemtest akwasho ukuthi hayi vele balibona bafike entshweni ayisakhana so mfowethu kwaya kwakuneqembu le reggae lapha eduzala ngihlala khona ababedlala ireggae njalo ukubavakashela nje njengoba ngithi masikanda ngawuthanda ireggae ngangiyithanda ngoba incikile lapha silunguni sakho lezosithanda lokho ngikholelwa
So manjalo mabedlala mabesaphumule besabhema ngithathe ngidlale nami ngibhatanise ngagcina sengidlala ibase impela ngoba bakhona abacule ngaba record into bekaMajola impela ngangirecorda mina ngagcina sengidlala ibase ngifundela lapho nakhona ngifakwa yini uMaskandi kunomunye ubhuti wasenkandla ababethu uZondi ababethu umthengiso kaDilisi akaZondi usadlula emhlabeni kusiyami ngaqala kuyena ukurecorda ngirecorda la ku Ray Mavundla lesitudio sakuthi sasikujipi lapha yeah kusonjiniyela ku Ray intombi kaMajola ke la intombi kaMajola siqala nakhona into la siqala kanjani na siqale senza iqembu okwakuthiwa udumo lwentombi sihlangene nje sigenge nje emva kube mina ngihlangane nomkhwekazi umfowethu ayithi vele umfowethu wayeze lapho kubaba emvakashela ngakhuluma naye kwangase vele nami sengiyithanda iqinci wathena no mina angithola amantombazana yena uzoza nesigenge siwenze lamantombazana konje umkhwekazi ubani umkhwekazi uHlebentombi ubuHlebentombi lo lead umntwana okay okungagcina ke kungaseyena ke kwanomunye umfo wase Manfreya kwakuthiwa uMancane Jokazi sinabo ke sasebenza yena wayesebenzele Mops Music Mops Studio la ama-90s lapho ama-90s 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 kwathi sahamba saya e-studio mase siya e-studio kwashutlela ibandla sasinalo kwanoqhekwanyana nje lokungakholelwa kuMancane mina futhi umuntu owajaji umuntu ngamehlo wathi mayithi uMancane uzosifaka ecompany asebenzela kuyo hayi kwangathi nje hayi Mops Music hayi ngavuma mina sahamba sakhala sasirekhode khona umjida wethu Lucas Mkwena ugcina nestudio la ngakujipi sazenza into ngamaJola mase sizenzile album sesikhoza ukuthi mase siqamba sithini futhi lo gama laqanjwa uMancane wathi yabo le genge yakho ngoba sikushiya wedwa vele uthi intombi zamaJola zaqala kanjani intombi zamaJola zaqhubeka ke intombi zamaJola zaqhubeka nami wazwangena lo moya yabo khomba ukuthi mina ngingenanga emculweni ngoba ngilandela umuntu ngoba ngiqale ngawo umphathi qala ngesaba ukuzenzela wena nikeza abantu uqala ngakhocha nje ubukele benze kungithatha isikhathi ukuthi ngizethembe mina qobo ukuthi nami ngayenza lento yawo ngampela ngo 2009 if I'm not wrong album yokuqala yayithi siyabakhumbula ngaqala ngayo sengebale ngamlethwa ke manje manje ngaqala ngayo kwezenye ethi ngiyabonga mama ngaphandle ukuthi kuzovela lena uyona yangifaka ebantwini impela kunale ngoma ethi yahloma izulu ialbum yakho nethi noma yiphi okay mbuye lapha ekhaya sihleli nomlethwa umfo kaMajola esitshela abafethu ukuthi emculweni wayengena njekela eyisukela le kumculo lona wesilungu kodwa kuMaskandi wagcine sewuthanda waze wawenza so ulapha ekhaya ungakhohlwa ke ngokubukele nje usubscribe ulike ucomment usifollow na kuma pages esinawo uMaskandi Podcast Show okay ke mletho qala kumletho lahloma izulu lokhulu oluyesa awuseluyangelela baye baba basaboke bathi ngabe kwenze njani uye waqhuma isililo oyamusi hayi afethu yabona ogijimwe wavela umletho mfowethu mina emculweni ke kaMaskandi mfowethu ngagcotshwa ngikhumbula ngine award ayodwa ngizama ukuchaza ngolayini ngine award engangena ngayo yaMasatma ye-best newcomer ye-best newcomer ngangena ngayo thina ke mfowethu ama-award enginawo mina njengomletho wonke awukuvotelwa akunalo mina ama-award emajaji mhlawumbe abantu abawu-5 ekuthiwa baphakamisana mina kwakuyimali zabantu impela ama-150 abantu kangangokuthi ngaze ngagcina sengivalelekile kuze kube namhlanje ngoba ngathi mangingaholi ngathi mina cha ngcona kuze le kade ivota abantu funa le abantu mina bebengivotela ngayo wangifonela cha ngekufihlela komna ngincenge ukuthenjwa mfowethu ungixolele ukuthi ohlelweni lakho alufuni iqiniso no futhi ngabona ima okuzoba iqiniso futhi nabakwazi abantu futhi singalimali ngento sibe kuza into emaqiniso siwazi mangicabanga mhlambe kugcine ngami ukuthi kube nemali ephumayo la nakhona yaphuma isincane ingaseyona lesa sitshelwe yona abantu ababelwa lapha kwakuyimi phansi phezulu
ipassport kwakumpilo wengathi ungathi umgxobanya yes passport ngiyamkhumbula uke wasebenza nanoshu yeah umkhaya wasemsini ngiyamkhumbula sayifaka indaba yakho emaphepheni kunemali nje mina ngagcina ngayithola ngiyabona nje le best video ngayithola imali yakho kwathi kugcina lapho kwakuzoqhamuka umthetho othi abacula basazonikwa imali ngoba imali bayenza mhlapa ngcono bazosiwa phesheya beyofundela ngiyakutshela hayibo futhi bakhona abafowethu abahamba bawona baphesheya bawufunda kodwa singazi noma bafike bathola nabazobafundisa ukuthi ungathatha umuntu la uthi umsaphesheya umfundisela umculo wesintu ngoba uthatha umuntu aphesheya angifuna umculo wesintu la igama ke lathi sizothatha umuntu la abacula abasazonikwa imali futhi bahamba abafonela ngibabiza igama bazazi bona bahamba baphesheya abagcina sebebanga bodwa futhi sekuhamba nabarongo kade kufuna kuhamba abanye lento le kuma kuyabanga phela lento le mina ngalwa ke mfowethu angifuna ukutshela mama ngalwa kama ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngeke ngiphinde futhi ngingene ngoba kwagcina umfowethu umnikazi wawo esengifonela ethi mangifuna ukuphinde ngifisa ukuba ingxenye yalolu yamasatma sikhulumela yamasatma wathi yena ngihambe ngibuyele ephepheni ngiyoxolisa lezi zinto esezibhalile hayi kwangidlula mfowethu ukuthi ngibuyele ngiyoxolisa ukuthi ngixolisele ukuthi ngifuna imali yami ekole kwabantu ngenhloso yokungeseka ngoba umuntu mayevota ngemali yakhe inhloso ukuneseka uyabona kwangidlula ke indaba ezetha kwangifuna ngagcina lapho ke vele nokunominate futhi nami ngisasubmit angihluki uyayibukela ngiyakwazi ukuphela entweni yomuntu yabo ngebabuka abafuthi bejabule bebonga indondo bephakamisa kodwa imali ayikho imali abasho ngeke ngiyabakutshela ndlu akafu umuntu uzoza kuthiwa ekhaya sekufuna sikoleka ongcwaye nowabukeli bafethu ekhaya ngoba sikhuluma nje besikhuluma ngokamletho bafethu laba abanye bangaphathi kabi asisho lutho ngabo sikhuluma ngokamletho kwenzakalani kuye yes so ngithi umuntu ngabe uthi hey thina koza hayi cha sikhuluma ukuthi umletho kwenzakalani kuye kuma award okay uthe emva kwelahlo imizulu wangena iphi manje asemane ngoba kumanje khona ephumile na 3 days hayibo manje khona nje impela ethi le WhatsApp impela futhi ngendlela eyenza ngakhona nami yangithusa kunengoma lapha ethi imali mfowethu ngoma vele yangithusa impela okay nakho aphela ama-CD kwangena ama-USB angaba maningi sekungena kwa online uyashesha ungena kukho abanye baba besikele webhuti mina ngumuntu olithanda iqiniso Nkosi abantu bongixolele mina ngifuna ukuphila impilo yamanga yes uyabona mina mfowethu lento engigqokile akuyona imali yomculo ngifuna uqamba umculo mfowethu akuthina sonke usebenzelayo yes ukuthi thina abaculi isikhathi esiningi asikufuni ukukuveza ukuthi siyalimala umuntu ufuna ukwenza ngathi aqinisele umuntu aqinisele alimala uyabona nje lento online asikayazi kahle ngokwanele ayikasemena njengama yazi ngifuna ukukutshela yona le ngoma ukhuluma ngayo ethi lahlo mezulu ngithole statement futhi ngakuvulela sikhona la efonini esibuye eCompanini okuyona ngifakela umusic futhi iCompany impela enkulu angani noma ayithi into mayibhilidi zethu enkulu ngizosho njalo ngoba nabasebhilidi istatement futhi le album ethi 272.600 units ngabuza ukuthi yini lama units yes wazama nje ubhuti ukungichazela lo kuyona ngichazela mangikutshela mfowethu ukuthi makukhulunywa ngama-units lapha nakukhona u-3 cent la awuzibuza ukuthi 1000 ulikhava nini ukukhawunta 3 cent ubuza ukuthi 1000 iyadinga ukuthi ufundiswe ngayo uchazelwe ngayo before akufakele umuntu akutshele ukuthi kuzoba kanje uyabona mfowethu ziningi izinto ofuna ukuhlaziya kuleyanto ngaphandle ukuthi uyaroja nani kunama listen free la umuntu uma engena efonini listen free yabo orata ka download emva kwalokho bangaka abantu akazobaphushela yona listen free abangasatheki a download umuntu athi WhatsApp uyabona nje lento umkhaya ayihlukene naba pirate laba besikhala ngawo akukhona vele same thing fana nje exactly nepirate nje lebe besikhala ngayo ukuthi umehluko kubizwa ngamagama angafani uyabona kodwa nje into efanayo leyo ngoba
ingoma nje mahala nje iyahamba ingoma mahala nje igcwalizwe lonke nami nje khona enginazo la ingoma engazange ngiyithe uzafika kanjani awazi uzafika kanjani yabo kodwa nginazo so nje kulento yini othi mhlawumbe ezingakhona ukuthi kulungise yona mhlawumbe ndoda ngiqama ngaphela abafundile bathi technology so thina ke semva kakhulu kuyona ayikho into engathi ayilungiswe angifuni abanganga mina nje into engiyenzile ngibatshelile abakholelwa kumena uca olufisa iCD or USB usazokuthola okay ngizowenza ama CD basekhona abakholelwa kwenza USB at least ngiyitholele lo majwampunana lo ngapha u 3 cent u100 uhlanganisa ngamalokuzana amangaki so umuntu mangimnika iCD yanginika 100 at least ngizolala nje lapha ke emcimbini ke imicimbi ihamba kanjani eqhashekeni iyabheda ndaba ezethu iyabheda kakhulu kodwa uzongixolela ngokuthi vele ngiqala umculo ngingakholelwa ukuthi kufuneka ngiqhashwe ngikholelwe ekutheni uyazi isikakhulu sikhandwe yini abafowethu ohlelweni lwenu nesiphusha thina asikwazi lokho vele ukuthi thina bekunzima thina ishow besenza ishow live live performance sibuza ukuthi eholweni bekwenzeke thina sikhola ama 300 rand yabo namhlanje umculo uyahamba adlala iCD adlala ingoma ezo5 iCD ngengoma ezo4 inama minute awu4 shoot ayisinde 15 minutes umuntu uphuma no 25,000 30,000 wachaya into efana le so kusho ukuthi nje isikhathi ngeke sikubalekele so mina mabe ngangiqhashi yebo kuba buhlungu but hayi ngalendlela ukuthi sengilimele ngoba ngikwazi vele engathi mhlawumbe ule ngoba wenzela bona akangithuma angimblame futhi hayi stalo akazange ngathi angiyocula ngizwe ngiyaxolisa ukusho ngizwe abanye abafowethu esinabo athi umuntu bayazi ukuthi istudio sibiza malini kwashaya cima ngizibuza ukuthi kanti lo muntu mangakubuza ukuthi bengithe ecula uzomphendula uthi yabo mawuqhashiwe jabula usuba kuthatha ngathi uqhashwe ngoba kufanele ukuthi uqhashwe ngenkani no jabula nje sesingacela kubafowethu ukuthi ngoba sengize kwaqala asisale sesifakwa nathi sishuthe kwendlela thize kodwa nje mina ngimblame umuntu mangangiqhasha ngoba kusho ukuthi akakholelwa kimi kusho ukuthi wasithi abahle bemcimbi bafana nomuntu osuyothenga esitolo ufika uthenge okuzomsebenzela kanti nokunye ke bhuti okuyinkinga kubahleli bemcimbi mangababheka bonke angikhulumi kabi mfowethu ngiyazi iqiniso liyathinta enhlizweni yabo futhi bangixolela mangabheka bonke abahleli bomcimbi abanawo umlando womculo ukuqala lokho so kuze ayenze lento kuba nomuntu esinayi la kwimarket okuclose naye okay yabo kufuneka am-advise ukuthi yabona uma ufuna ukwenza ukuthi yenze 1 no 2 no 3 and lo muntu wenza show ukuthi um-advisor ngento ezosiza yena ngifuna ukuyithola impela ukuthi kusho umuntu ozosizakala oyedwa wenu nina wethu thina bese donse scheme sakhe yayibona into engizama ngizwa iphuthe likhona abanawo umlando omculo bona baphethe imali bese kufuneka afuna ukwazi le mali engayisebenzisa kanjani mayifuna ukwenza into ethile futhi amadayisi asifuni ukuthi idayisi phela ufuna uphosa idayisi obvious so uyathola ukuthi kuhambe kufuneka manje uzozincengele komunye umfana kuze ukwazi ukufika lo yamngani wakhe bridge lokufika lapha kulikilo sho ukuthi uma ukuthi wena uDunosi la hayi awuyi la hayi bafowethu hayi kunzima kodwa angifuni ukutshela mama ithatha ukujula mlethe ngoma ubeka kanjalo ukuthi ibe isikhontrola umunye umuntu ukuthi mathola lapha ngake naphambana nalomuntu khohlwa wena hayi khohlwa futhi vele kunjalo kunjalo vele sekunjalo hawo mako wathi ukuthi kwakho lothintekayo hayi indaba yakho khohlwa ikhona imali kuthiwa imali ayikho hayi yobhuti mina kudala kungilokhuza ufonela umuntu athi umuntu yazomletha ngihlela umcimbi kanje awunawo amafoni ngabani asho umnye umculo ngokuvuleleka nje mfowethu wena hayi nginawo hayi angithumelele wanaye ngiyamdinga hawo uyothuza umcimbi usu-ona usekho wena sekuyiloyo neke nabanye
hawu lo kade uhambisa amafoni bakhe wena uyazi wenzani benzana abantu benzana abantu umuntu ufika athi ngisengikhulume nomletho bese ethi lo uthe ufuna malini bese ethi lo hayi mhlawumbe uyafanelisa athi hayi mhlawumbe uthe ufuna u20 bese ethi hayi yazi yini ungathatha ubani usinike 30 sohlukanisela ukubiza umngane wakhe imali shuthe thola 2 akekho umuntu ongafuna ukusave usushaya umuntu wena omsizile ukuthi angene lapha seshaya wena manje ngestand yilokho lokuzwa abantu ukuthi athi umuntu awunezitepisi ngibele base phezulu asiphushe asilahle athi umuntu hayi qala nje hayi futhi lo nje abantu hayi abamuzwa kahle abantu yini ungathatha ubani senombono manje senombono manje uyothi lo engakavumi sefonela lo mngani wakhe nje hayi ngizokufaka umngani wami nomunye umcimbi ovelayo la ngizokufaka ngisakhulumela lendoda ithe izobuya kathi kudala beqedile usefuna ukudla kwakona lokho akakunikele wena sefuneka lo amhlophe kulo kuyo lo 30 loyo sizothoza 20 ethola 10 mhlawumbe sekufuneka manje kwehle bhethi umfakile akasasi ithi hayi le ndoda sivumelene ngikufakile lapha kanje ziyakhaya so nje ake sikhulume lo msebenzi womusha ke mletho the ukhonto ezingakho ingoma phakathi zo 11 kahle kahle ngenza iEP ingoma embili yayithi ingoma yamabhokobhoko neyayithi noma ungathi mina yakhumbula lezo ngaqhubeka ngathembisa ukuthi ngizokwenza ialbum so ke ngabuyela ke studio ngafike ngenza ingoma ialbum ingoma ezo10 ngase ngithatha le amabhokobhoko uprove nabantu ukuthi ihamba nayo ngase ngifaka khona zo 11 lezo kodwa uyathembisa ukuthi yonke into benzela abantu umuntu efuna uzoyithola nje hawu kuyo leyo mnyango esikhala ngayo ikhona ngoba nami ayikho into engingayenza nami kufuneka ngiyongena lapho ifake lapho esivanweni khona nawe faka mfowethu uzama ngenye indlela ukuthi kuyale ungaqhamuki usuthi hayi mina uyabona ube kodwa ecaleni abantu uzanike kunjalo okay ke kunombuzo enginokubuza ke lapha kuba futhi masenjabo la kuzanini uMaskandi sinabaculi vele bazazi noma ngasho igama lomuntu baba babili emculweni badonisana kanje ngabaculi nangabalandeli ukuthi mawuke wakule side elingapha wena iside elingapha awusathanda wangapha ngapha awusathanda babili nje phela bamile futhi noma bengathiwa futhi angikhulumi kabi into ekhona esenzayo ukuthi ke wena kimi kufika kanjani ukuthi ningasakhona ukuthi manje ngapha nibe ngapha mhlawumbe engasakhona ukuthi usole lo wrong usole lo wrong uncome lo right ukuba kanjani kuwe yazi futhi lo mbuzo ulunzima unzima mntakababa ngoba kahle kahle ake siqale la yabona labantu esibabiza ngabalandeli bahlukene kathathu namhlanje kukhona iwingu isiwengu yazi isiwengu into okwenzelutho la kushawa khona uyatholakala la ukukhulunywa khona noma kanjani isiwengu uzosithola kwakhona abalandeli abanjalo kube nabalandeli malithi igama abalandeli bomuntu hayi bomculo siqo sakhe bese kuba khona abathandi bomculo abathandi bomculo ke ilaba abakholelwayo nakuthina singelutho abathandi bomculo labo abathandi mina abathandi umculo benza into eyiqulile umuntu bathanda umculo yabona ukubona noma ufakile la kulezi zinto zokuxhumana nje ufake nje something umuntu uyakwazi ukuyihlaziya inkulumo yakhe engakubuzanga ukuthi kushiso yini lokho avela ukudilike nje umuntu ngaleyo ndlela akayakucabanga ngayo isiwengu ke leso kodwa umuntu ohlelekile engakufunda kufuna ukwazi ukuthi kahle kahle uba nini nesho kanje yabona angeke ngifike kuwe bhuti ngithi uyadelela bese bekubuza omunye ukuthi awenzeni awedelela nje awedelela ayithi kufana lento njalo ukuthi umuntu igazi alizwayo yabo hawu wakwenzani usibani bani hayi imphiwe nje hayi angemphiwe uze ungamphiwa vele yena ubekuthi bephila wayithi mama uzothini mawuthi kwayena naye akaphisani vele akaphisani kwayena uzwangiphela ngiphisani awusho mama ethi ngabe athi ngangiphisani vele kuleya mbuzo wakho mfowethu sinenkinga ukuthi abathandi bomculo wethu abakwazi ukusibonisa sekujikele into kwangathi yona market engathi sona strategy sokumarket umusic lento nathi nje khona umuntu onoku-approach ngiyacela ukufanele igama ngithe esikoleni nangiyanga kunokuthi umuntu athi
hawu kodwa Mletho nawe phela ukusukela nje wedwa nje umuntu umthuke hawu ngiwo lo muntu kodwa neminyaka nje uyangibona sengengakanani isiqale naseminyakeni lento angitshela yona ngiyayihlaziya phela ukuthi izongisebenzelana ngiyehluleka mfowethu yabona kule album ekhona ayikho ingoma enayibonga uyicula nje phela ngiculela phela ngoba la kulezi zinto kuthiwa ayibonga eshiyoyo inkondlo lezi akusebonga vele sekuzindaba sinenconcolo inkondlo kungababikho umuntu ozothinteka futhi kusho bona kahle bona laba balandeli bethu kuqala bayihlaziya inkulumo bayiphendule bayibhekisele ukuthi usilubani thini utheni ungashongo athi usilubani thini kubani sishayile sesibadala futhi thina sisele sinengane ezilalela umusic ezikwazi konke ukuthi so kunzima ukuthi ngathiwa kunomculo engizwani naye qinisile lo ndaba nobudala nje akuvumi ukuthi usungathiwa sekhona uxabana nayo ubona into leyo nje thina engathi asiveli ibhude ukuthi asifuni ukuthobela izingane ngoba nakho uphethe imali uyabona yabona nje sinabo abadala esinabo emculweni bahamba ngamadolo izingane bayakhotha phansi njengoshukela ngoba nje befuna imali ziphethe imali uzongifaka emcimbini hayi ngiright mina nginje mfowethu mawukuthi ingane mawukuthi iyona mayiqiniso lufuna aliphume uyangiqasha awungiqashi igedi lakithi ngiyalazi sakhula ngamazambane vela emhlophe akukho kungashintsha okuje wona lo mpendulo yami ngithi yona noma ngathi uba nobhedileyo ngizomtshela ubani uyabheda awukhethi nje umuntu ngilithola nje ithuba ukuthi ngiyamtshela nabo bayazi sebenginotisile abaningi hayi sebenginotisile asiye ake sisepho asiye lapha kuke kwanomsile lapha Mletho we video oyisendile ngiyathanda lapho hayi wahlukana imbono impela nama sehlole futhi manje ngiyathanda nabezethu yabona lithuba nginika lona bafowethu kube siqale khona impela yabona lapho sekuthithela ufika lapho baningi abangijajile bengazi ukuthi bengishiso yini manyathi njengoba ngithi mina angiyanga esikoleni isiteni ngizenzile into zamakhaya ingoma ngikhidile entukwini ngilalile isikawuti ngisihambile akukho engakwenzanga ngokuhambisana nomfana nje usibubaba so ngiphatheke kabi mfowethu mangibuka izinto zakithi kuthiwa ziyakhula uzokuthi hayi umculo uyakhula kodwa wonke akho umculo okhula uyalimala yabona nje amsolo ukusho lokho thina siqala ukucula ngesikhathi 2009 into eyenza ukuthi ngesabe ukucula njengomletho kwakubhokona ogabiselo ngane zamfiso obani akekho umculo ade ecula njengomunye so kufuneka kube neplan ukuthi mawufuna ukungena kulesitani yini okufuneka ufike naye ehlukile qala ubungeke uvele ucule nje uzokuveza ukuthi hayi bengilandela ubani sekufuneka ulingise loyo ngoba umlandela bekuyihlazo ukuqala ngisho uproducer noproducer benestyle sakhe mawufika komunye uproducer akutshela ukuthi hayi awuyozama ubani mina le style angisazi nango sazi kuze kuzofika umculo lo khona namhlanje okungabongi yabona kuqala bekuthiwa umfule ngophuzayo kwasha kwacima wavuta amalanga umuntu wafika washintsha lo mculo ngawuke wafika nomculo nje ukuthi uculo ungabongi njengoba namhlanje sekwenziwe nje waqala ngawena lokushuni lo kwaphela ukubonga kwaze uqala lo zinkondlo ngakhumbula kuqala ingoma nengoma beyibonga ingoma nengoma ufuna ukuchaza umfule ophuzayo intabo yakhe kwasha wacima into efana lezo so mfowethu into eyenzekileke lento le ngesingami leli ifolo lidivide abaculi phakathi abaculi mfowethu makuthiwa kwenziwa amafolo engaphuma amafolo mhlamba u5 or u6 baningi abaculi it's too much so ke sibuza ukuthi laba bangekho lapha kuleli afolo babizwa ngani bona ilapho okuqhubha khona ke lokukhuluma esikhuluma ngakho kokungaqhasheki ngilokungani into ebhlungu ke mfowethu ezingeke kubalekele khona nabasakazi lapha efolweni sibuze ukuthi amathuba ukuthi wena ongekho efolweni udlaleke angakanani ngoyonke ikhuluma yonke la ngoba impilo phela meeting la ongekho wena khona siphaselana khona la mangiphasela kahle nawe kufuneka ungicabanga emawuzungale yabona ebholeni engomeni khona abasakazi kodwa kuthiwa into kaMaskandi
umsakazo kodwa mayesakazo sakazo udlala yonke ingoma siqale lapha umsakazo mayesakaza udlala yonke ingoma kodwa mase kuyiwa lapha unakathila hamba nabathiza kahamba na sekuvaleleka akuyibona abantu abanikazi baliyana okufike kungikhalise kakhulu mfowethu ingoma siyayazi kuthiwe kunamagoso lapha yabo igoso negoso na ngithi ingoma isagidwa njalo unyaka nonyaka kuyavalwa lama wo December lokugidwa emakhaya ingoma siyayazi mina nje ngakithi igoso la ngakithi umakhuzwayo mina akekho engimaziyo igoso engilaziyo la ngakithi elikhona kuleya ngoma kazo yonke alikho engilaziyo ingozo yasemsini alikho engilaziyo hayibo angazi noma likhona alikho kodwa engilaziyo lento mangayibheka into engishaya ngikhala kakhulu ukuthi abaculi thina njengabaculi bamaskandi kumele ngabe masiye engomeni siyontshontsha ingoma sibuye siyicule or siyontshontsha inyawo lesizigidwa sibuye siyogida hayi kuthiwe nathi siyogida bekune kuhlale kunama festival kuthiwe imaskandi festival kwasha kwaceba ngeke uze kuthiwa kunengoma izonandisa umaskandi festival ngeke uze kuthiwa khona ingoma ifolo lizonandisa cha why thina la ukuhlangene khona abantu la ukuhlangene khona izinto kufuneka kube yithi phakathi ubungozi baleyana mfowethu umculi nomculi okulela folo unabalandeli bakhe mawumhleli womcimbi igaranti yokuthi umcimbi wakho abantu bayawuthanda ukugcwele ugaranta kanjani ngoba lapha nakunabalandeli babaculi unegaranti kanjani ukuthi abalandeli balengoma oyenzana igaranti ukuthi ngoba umuntu olapha ongumculi uze nabalandeli bakhe uzobuka abaculi kahle kahle lapha mfowethu eqala ingoma ihlongozo uzobona ama poster abaculi iziyofika ama poster abaculi izidlule abaposter abaculi kanti kunini la esizoke sizokhona kuthiwa hey ifolo lasendaweni ethize leyinkinga mlethe ngawungena emlonyeni ilapho skisi ukuthi wena amagoso asemsinga alikho lazini kuyahaleke ngiyazi isizathu akusiko awusho ukuthi awayi kodwa awuboni awazi noma yaya angithi uyabona ukuthi wena awusho ukuthi awayi kodwa awuboni lapha ubona yini ukuthi nokuthi kunebani angazi awazi wena makade sengomeni mfowethu singaya eJipt siyobuka ingoma nje sizwagida sibukela buya nixoxe but izahlabe siwasendaweni ethize izahlabe siwasendaweni ethize kodwa lapha nakhohla ndaba awazilunga hayi uzoza ngomaskandi yuthe bona ithombe ubone bese okunye sikuya kokwabo beqondele bonke ubona impela bafowethu nengixolele sinabafana abasigidelayo asigidi thina if ukuthi lento ngempela bebeyihlosile ukuthi akube khona yini ngcono ngathathwa ngalabafana abagidayo mhlambe ngathuka kuyi-artist ethi babanikazi bengoma why mase kuya le nto kuthiwa nemali sekufuna befaka ngemuva siforced thina siyogida la so shaya imako lapha ubone nomunye nomenza ubodaba Jesu uthini-ke ngalena ukuthi umletho abizwe azoshaya ifolo lamaskandi bese kumanyathi kubizwa amagidangoma kamanyathi uyithini leyo iyo lento nje uthi wena umaskandi wena lapha kimi kunamagidangoma kana wena lapha mase sestage awugidi kodwa futhi mase kulapho uzogida namagidangoma awumuntu hey wemfowethu hayi kunjena nje so yona yayikhalisa wena ukuthi ndiyo maskandi leta aniboni kahle cha yasibulala impela futhi mina ke ngathi sewumaskandi wena umlethwa ngumlethwa nje ngingedwa bafowethu ningixolele angiyisupport because ngiyibuka izohamba sesibulala umaskandi mawuphela umaskandi akusewona umaskandi okhona efele njengamanje sesizobulala ke manje ingoma yesintu ngoba kuzohamba kugcina noma sekufuneka mawuna ingoma kuthiwa kufuna kube nomaskandi bezonandisa kufuna kube nomaskandi bezonandisa yabona izohamba ingoma iye ngokuncipha kube ngathi ayiseyona ingoma mali ngeke ifolo ngomaskandi yona nto okugcina sesisele naye entweni zesintu ingoma so uma ngabe le politiki kahle maskandi le politiki sebebuye ngabe maskandi ukuthi bawumoshe sebezomosha ingoma manje kungayona inhloso mfowethu ukuthi bayimoshe
ake sikubeke lapho ukuthi singakubeki ngathi bayamosha kungeyona inhloso yami khona ukuthi umuntu ma ebona bathi indlela kwesikhathi isikhathi eyempumelelweni bathi ivuleke kancane ubona ukuthi izoshesha iphele phambili bese ukuthi le izoshesha iphele ivuleke kakhulu amathuba abalimazayo njengamanje ababoni kusasa bona yabona umculo namhlanje ujabulela ukuba ngcono kunomunye akanandaba ukuthi impilo yakhe so lo mina ngingcono kunobani ngaba imoto enhle mina nginabalandeli abaningi abantu bangithanda basha kwacima ukuthi amalanga into efana le yabo akasabheki yena lento ukuthi ikusasa layo for yena lothi fika if ngempela uyisenzele ikusasa kobe kunjani noma ikusasa lomculo lonke liyoba kanjani ulisafi njengathi sawuqala siwuthanda singa attend imali siyathuka masibona sizwa abantu uzwa abanye impela ukuthi umculo uyathuthuka washa wacima mfowethu umculo nomculo into ingoma zokucolela ngayo ngiyakuthanda mntakwethu kwasha kwacima bhinqa lami kwasha wacima isona ngoma ekhona ingoma ekho seyubhinqa njolo isona ngoma ekhona yakabanda mawuthi amlandela lo muntu akanayo akaqonyiwe uyajola vele akana ntombi akana mfazi akana muzi kodwa hayi impese jaka ikhuluma ngothando shuthi wakha abantu akahlekile no yawazi mfowethu ngeke umakho umuntu ngento ongeyona wena noma ungayikhipha ngomlomo but yezwakala into ephuma kumuntu yabona nje ngikhuluma mfowethu kuba ingane engilalela iyeza ukuthi kulula ukuthi ngizwe noma ngibhede kodwa uma ungakhuluma ungena ubaba ukhulume njengami ngeke abantu ukuthatha serious hayi futhi so lethwa kuningi nesebholeni mfowethu asikuveze nalokho yebhola ngoba ngihlale ngikufisa ithu mina ngalidlala ibhola professional ukube kuthiwa kufair fana umlethu khona lapha kulomaskandi kuthimini yebhola noma kuthiwa ngidlali but nje lokho nje ukuhlonipheka leso sithunzi sokuthi hayi siyamazi wabayazi abaningi ukuthi ngidlalile ibhola kuyaziwa hayi ukuthi yimi nginjoy bayazi kodwa ngokuthi kukhona lokho ukuthi awuzwani nobani kufuneka abathile kufuneka abathile kufuneka kube schemes kabani osezoba yilokuzana ethize yikho singaphandle so hayi ukuthi mhlawumbe abanye bahlehliswa ukuthi bahlehlela bona ukuthi angesiye kubani webhuti mina ngizamile ngazisa ngoba bengengizise ngomeni ngoba vele ingoma sengimdala ngisakwazi ukugida kodwa ebholeni lokho abakudlalayo ngakudlala futhi mhlambe ngcono ngeke ngazama ukuxhumanisa nabo shona entangeni kwashona nje entangeni usuyilethe wena sengilethile shona entangeni kwashona entangeni hayi ngacela ethi ngiyeke ngoba ngiyabona ukuthi ayikhuluma nobani ukhuluma nobani athi hayi ngisazokhuluma nobani hayi ngizokhuluma nemanagement hayi bla 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 hayi kanti lena isine lokuzaleni serious kakhulu ukuthi akeke kuzosenza umuntu othando sewusazi phela ukuthi ngathi kuyasayina uyasayina nemali Lethe asigoqe mfowethu. Awena namhlanje usho mina ngithi yabona asigoqe mfowethu ngoba hayi ngiyabonga nje kakhulu lethuba enginika lona ngixolise nje nkosana kwabaxhophekile nabathintekile kodwa okufuna ukugcizelela angiphikisane for ngamaskandi ngoba yile ngathi lingenze nganyama nambana ekakhulu kubafowethu abakholelwa kwabanye abafowethu angiphikisane nalo kodwa nje ngicela niqaphele ukuthi iyona into kuphela esesisele nawo abafowethu yesintu lokho okunye sesiyabhatanisa nje akusekona ngqo sekunabanikazi bakho so ingoma asiyihlonipheni bafowethu okubheka engomeni kunabantu abadala imbevu laphana abantu abahloniphekile so okubheka ukuthi makuwumcimbi wamaskandi bakhona nalabo abantu esikhuluma ngabo abekho ngoba yinto vele nje kanoma ubani mase kufike engomeni ingoma kumele siyihloniphe siyibeke ezingeni layo yabo kufana lento ukuthi kube kuthiwa uma ucula umaskandi uyinsizwa no that is wrong it's wrong phela la umaskandi khona amantombazane khona nonani mawuzothi umculo wesiyo wamaskwentsizwa uthini ngabe sifazana bayini nabo bayinsizwa no namhlanje mawashaya isiginci wavela aseyinsizwa hayi khona umsizwa nesiginci into ehlukeka hayi kabi chaza kona nje ukuthi kwamsizwa ukukhuluma ngabo khona bangafikanga hayi lapho hayi bafundi ayabona ke leyo funa singayifihli lokho nje ayabona ukuthi leli gama elinsizwa nje sekungathi igama nje ovela ulicoshe nje kuthiwa thatha nawe insizwa hayi cha bafundi besinomlethwa kwamajola uaganda ke bafuthi khona iseyitolo
kodwa nje kabe ufuna ukudlulisa isichaba futhi ingoma uyayibona ikhona kodwa ucela ukuthi siyibone ingoma. Sicela ukuyibona ingoma. Kunjani? Bakhona amaskandi siyababona, sicela ukuyibona ingoma. Ayasiyibona bafowethu. Sazi ukuthi phela akabonakala umuntu ozokweseka. Ngokuzosupporta lethe njengefolo kaMaskandi lizokweseka lizosupport. Bese vela kumaqondana akabe phambili umaqondana. Ukuthi sike simuze nomaqondana sebonga ukuthi ayisiyabonga bafowethu nokufika kwenu nizoseseka. Hayishi. Ayisuvela iphelele nje. Ukuthi umuntu uphele umuntu emshadweni ugqoka kahle odlula yena. Ukudlula umnikazi. Umshado. Hayi no hayi. Akabuye phela naye azobonga ndoda okukhomba ukuthi awubanga awukusabanga ukuvela ukuthi uzokweseka yena. Uyabona kulonyaka kuwina ingoma semsinga kulonyaka yasenqudu. Sibone kulonyaka yasekhaya. Nengoma mina isifiso sami ileso ithi sibone ingoma. Manje kunzima ukuthi kungenzeka into enjalo kunabafowethu abanabantu babo. Yabona mangizama ukuthi abantu babo nje ngikhuluma ngalokho abafowethu abasithanda ababalandeli bethu. Ngoba igaranti enginawo mfowethu ukubhema kwenza umcimbi ungatshela ukuthi ufika isikhathi esithize omunye ufuna ukuzikala ngomunye ukuthi mangifika mina bajabula ngana labantu umuntu afika ame ngasetolo sidala sanathi ke sibuke la mawufika emcimbini hayi ubani hayi ungakafiki kanti kudala ufuna wena ufike kuqala ufuna ukudlala kuqala futhi mayifika ufuna udlala ujahe Samuel useqhashwe Samuel azenza umuntu ophuthumayo nothi imbuka nibathole sebepaketho laba bayaphuza kade bethenga bajahile no futhi hayi ke ngoba nje besihleli nomletho wajola futhi siyabonga kakhulu emakhaya ningakhohlwa njalo ukuthi nenze njalo ni subscribe ni like ni comment kuma channels wena uma befuna umletho ku Facebook khona ku Twitter ngikhona yonke indawo ngikhona ku Facebook TikTok ngikhona bathi umletho majola angenza nje okulula mfowethu mina ngifuna into eyiningi underscore ngibuza kusasa sengikhona sokhohliwe no ku right futhi nje siyomsesha ngiletha majola download music now download ngithanda ka download nowudlale awule download ngifuna ngoba igcase sinishelelana okumele bazi nje mfowethu abantu angeve ngibathanda mfowethu abantu kakhulu ngibathanda into xa kusathanda unje ngeke ubone kuyaphambana angazi abalokho usubaneza khona bakunikeza ibheki wena hayi kodwa bafowethu salehle emakhaya letha vayisa mfowethu valese emakhaya salehle emakhaya ngibonga kakhulu lethuba engilithole inkosi yami ke bethi ke unendlebe uzwile hayi siyabonga